Misa sa glulong mandilu king antimong waterfalls iba't king mata sa partina ning bundok. Mamagtampisong memale na enjoy king karelang summer moment. Beat the hit arapin ding vloggers king karelang caption king social media. Iniing eksena kareng meng alabas ang aldo. Kenny king ausan dang Tago Falls king Porac, Pampanga. Nano, ating falls sa pakasalikot king Porac. Makaintriga yan kabalen. Wapin po, intutulin to niya mo keng social media, may kalagyo yan Tago Falls, sabi ko pin keng tanang biya ko, akong balong atin Tago Falls. Siguro tago, makatago, ne. Pekibalwana ning CLTV 36 nung no ka rin niya ingaman wanrang Tago Falls ay ni at abaluming akit yay ni king lalam na ning Mangkatyan Bridge king dane na ning Pasig Potrero River at ing tutukiming adiskubri makariri. Pakasoso la kasi Kenny rengto sang dareng kanal king barangay Manibawg Pasig. Agpangkang Mayor Jing Kapil, eya safe ing pamandilu king Tago Falls, uling marinat ing Danum Kenny. Eya murin gano iti tourist destination nune proyekto ne kanuning Department of Public Works and Highways o DPWH Pampanga 2nd District Engineering Office. Keng kabalwan ko po, ground seal yata. Nung atatandaan ng taka nita, may kulkulya itang bridge, ne, kukulkulya because of the water runoff na ning Pasig Potrero. Ginawa lang ground seal to protect the bridge. Anya, bala mo siguro, aksidente mo na keng pamaggawada ka rin, may ginyang sa Bentanang Falls. Anya, makanita mo po, pero alang falls po ka rin. Pepakit nung Mayor Kapil king CLTV 36 News ing resulta na ning rekomendasyon ning task force sa ameglingon king research king lugal. Lulto, makukonsiderayang pitak ing kalidad ning danum amit mong fecal coliform. Buri ng sabyan ini, kontaminado yang bakterya iba't king dinat dareng tao ampong animal ing danum king ausan dang Tago Falls. Paalalahanan nila po na sana, although masanting niya po, siguro pwede tayong lawin na mo, pero tayo po pipandilwan. Kasi abe-abe na ka rin ing keng Manibawg Pasig, ing outfall na indinat na, atin na pong pipaglinisan etambalo nung dengalwa, karin na laman dinat mo naman. At detang potang maglinis lang asan, magsipilyo, ne karin na, gana-gana po, pupunta na ka rin. Kanya, po safe talaga ito. Kapamilatan na ning Executive Order No. 14-2024, pepasara na ning Mayor Kapil ing ruta apidalanan daring memalen asaglulong magtampiso king Tago Falls. Dininan demo naman ining barikada bakal, apakapaskil lareng tarpulin asasabing bawaling pamandilu king lugal. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan.